Video kali ni kita nak buat video bancuhan strawberry. Ni kita letak hanya satu paket 500 gram sahaja. Okey, nampak tak texture dia? Yang ni kalau korang buka bau dia memang sangat wangi. Kita masukkan satu paket. Kita masukkan air. Kita masukkan susu pekat. Kita masukkan lagi. Kita godak-godak dia. Dan kita masukkan ais. Dan masukkan susu cair. Alhamdulillah, itulah dia resipi bancuhan serbuk strawberry untuk balang 50 liter. Kita hanya guna satu paket saja yang 500 gram pun dah cukup dah. Memang jimat, rasa dia memang pure dan dia punya warna pun pekat lah. Yang mana berniaga air balang tu, mainlah try satu paket. InsyaAllah korang akan puas hati punya.